Guys, tonton video saya yuk. Tapi jangan lupa ya, subscribe, like, dan komennya ya. Gratis kok, nggak bayar. Yuk kita tonton sampai habis, cekidot. Bete banget nih, ngapain ya? Bagi buah naga dong, kayaknya enak nih buat ngilangin bete. Bagi dong satu ya. Nyam 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 nyam, mantep banget bang, buah naganya seger manis. Ya habis lagi, enak-enaknya lagi. Bagi lagi dong bang, satu aja bagi ya. Nyam 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 nyam, mantep banget bang, buah naganya seger manis. Kok mules ya perut saya? Kebanyakan makan buah naga jadi mules nih. Uwe, uwe, uwe.